Oras ti radyo ti radpas. Kentepen sa nultarten agdan 2 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Itamalem ti Miyerkules Petsa 25 ti mabilang iti bulan ti Marso taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila magkadwa tayo ti Master Control nilini sa Bilyonara kastamutin ti TV side TPN Channel 13 ni Jo Marie Abab. Ngaumay mani nagpalay lang tinagampayag itilawang at tangatang sumanglad ti sa maraydayaw wapagtengan nyo. Mabaon iti daytoy a programa ana paulwan sa mingayog ken dandani ti Lucanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinada na Mang Kevin ken Mang Pasangbay kada sinura ti waben ti dandani ana kay palaonan ti mensahe kada iti patigyo iti biag. Ken gastamo tenday ti papagayam iyon ayat at umartarabay kila ito ya programa. Mabalin mo ti daw ninyo kita kuminyo ti live Facebook ti DCTV Radio Tiradpas. Kita tingarod ti panglukat umuna sunata amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Ket inaling ako
Dan 8 minutos, kalpasan ti oras alas 6. Yung sakbay na papagayam, hindi gibasa ti buliti dandaniw, hasta mo tindag iti kablaw, king kominyo. Kang papagayam tayo na yan, at tumartarabay ti daytoy a programa. Kita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, pangrunani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Kita tuyin dagiti nakapromo a motorsiklo, Suzuki motorsiklo, cycle. Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment, anya pa ito, rurayan nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo na makaiwar ti motoryo ti Royce Group, Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. At dati agur oraya 1,000 pesos, kadad dati makuyog na customer makaiwar ti motor na. No dati sa Studio, tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo karagiti na Nakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liplipatan ng ibaga tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Wino ibagayo ang agyo ti radyo ti Radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, inaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagitay mo at nakabayadon ti motorsiklo na ingkayalanan dagitay. Original ORCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tin karagsan pay, ang nakaalay ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa ingkayalanan uniklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yun lang dagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo yu agraman valid ID. Kaya papagayam, naimbagang malimyo, tinday ito yung kabara ng tiyempo. Grabe talaga. So nyo lipatan, nagtibalon-balon nyo danom, nudda kay tikan-kanag. Kindag iti payong, palalo una iti bara na. Kitwablawan tayo nga roda pagayam, Dioniso da kanay, Clarita Ragos ti Barangay, Kalautit, Baknutan, La Union. Hasta mo tin kada Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jofre Cadorna, Mindapalo, John Byron, Caniberelio, ang babag ti Barangay Banukal, Lidlid, Ilocos Sur. Pastamutan karapagayam, sila Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero,
sa San Miguel, Burgos, Pangasinan. Pablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumopia, Tanabel Tamayo, Marilyn Nantulin, Herminia Ramos, sa Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos. Mastamot nga blawan tayo na pagayam, Greg Lawagan, Manuel Kidaog ni Ana, Kidaog ti Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Astalkin Bin Saludo, Abit Saludo ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano ti Barangay, Amaraw, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonelin Ortiz, ni Gardenia Ortiz, Lorenzo Ortiz, ni Ronami Ortiz, ti Barangay Nagsabaran, Sorbalawan, La Union. Pastamutin Talsinyan, Ronbelia Group, Kaskara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin Vergara Ginatang, Enrique Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosora. Ikastamutin ni Barangay Captain Elincio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalyo. Barangay Kagawad Arcadio Gubalyo, ni ex-captain Roberto Balden, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao, Astamutin ni Villanueva family, Contawi family, Musila family ti Barangay, Paratong Tri, Bangar, La Union. Kablawan tayo pa ni Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, ni Sita Gadia Valdez, ni Arias, ni Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kita tuy pa nga ron ti Pamalagip Manipod Master Control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City.
programa na nag-request President Bongbong Marcos at aming kapamilya na mawawang ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigat na program ng AKAP. So, dato'y AKAP ako sa kabalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bagay na mabalik na makaawat ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Adyan 20 minutos, kalpasan ti oras, alas 6. Ikablawan tayo ni Legion Alcantara, manariman nga buibuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio Tiradpas. Naimbag nga oras kin malimyo, sinisyaw ni Nigel. Pagstawit kablawan tayo na pagayam, Tiniboy Labindino, Emily Labindino, Melchorat, Labindino, Angel Labindino, Rogelio Legaspi, si Barangay Gilong, Dalawa, Lilom, Ilocosor. Hasta mutin Trapagayam, Agosto, Legaspi, ni Juanito, Alcantara, si Barangay Talyawin, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Rick Rivera, ni Michael Catabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ni Ray Bayan, ni Edwin Sullivan, Tilon Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Hasta mo kablawan tayo pa Dapagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Mirenken Fernando, Pablo de Barangay, Losong Norte, Bangar, La Union. Kablawan tayo pa ni Delia Kidangen, Dio Kidangen, Ricardo Calagues, ni Roslyn Calagues, Ronaldin Dongpain, Renalyn Benito, ti Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocosor. Hasta mutin kin Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Sir Abaya, kin May Abaya,
ti Sitio Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Hasta tablawan tayo na pagayam. Evelyn Alcantara, manariman mo magbubuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio Tiradpas, babaen ti programa sa mibingayo kinandaniw, ti Lokanja. Naimbag nga oras kin malimyo, amin dita, Barangay Langigan Sikin, Candon City. Hasta kablawan tayo para Mr. and Mrs. Marshall Mila Olvinado in family, Mr. and Mrs. Eli Gloria Olvinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in family, hasta mo tin Johnny Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Fred Olvinado, Roger Olvinado, Tede Olvinado, Pedro Piano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lubina Castro, kinamin na pamilya Olvinado, Orpiano, Ordinado, ti Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Hasta pa kablawan tayo mo ni Jarus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Kita tingorot tumunada niyo. Nantay basa ka naggapo bil pagayam. Marilo E. Santiago, ti Ferdinand Marcos, Ilocos Norte. Nung dahil ito tada sa Jay Pagilian, ti Hong Kong. Tidaniw na Paulwan, Ayat Amarik Kreknak. Kiyagayan na yat, kankanayon na naragsak, uraya duwatok, kinrigat ti mapaspasamak, agan anos kinagigturak, klapno rapap, magunod agbalay giyak, ayat ta marikrik na saan na palagin ko kuna napod no pamatag yawat ko yabrasa uray pragsagaba tikay papanan na uray ag sakripiswak may pariknak lang kin ka. When nawan ti malabsan, nagparik na niyayat. Tati aglawlaw nukwa, arignag maris ti rosas. Awan makatubong, manglangib man ti tangatang. Panagkayamat, agayan nayat inda, ipamuspusan. Isu kumayat ko, di ka mas daot, ti agdwadwa. Nunay naya kalikagom ko, kadak di tadin na. Jakmut sa pulon, nukastamut day tarik na. Tati ayat tanapudno, di aguray, kasukat na. Sulay ta ti Daniel na Paulwan, ayat amarikreknak. Managapo kin Mirelo, E. Santiago, ti Ferdinand Marcos, Ilocos Norte, memday to'y katada sa Jay Pagilian, ti Hong Kong. Kita timot nga rod ti Maysa, asunata may pakuyog, ti Daniel na. Madlaw ko
Kasti dati analitay ka. Siguro meten anak kalipat ka. Ididay-didam mga ayat mo ng kagaling ken lindo. Manla na asya ng pasakit ken ka. Nalupoy tarik na awan pagituret na. Musin ti pat-pat ken musin ti ay ayatel. Isot mabukaw mo di maong kapuso. Sayang, sayang laing inpaay mo nga ayang. Sayang, sayang laing tadi na inilalaw. Tadi na makita, tadi na marikna. Sinaw tapang mateg mo parang ken kuwara. Madlaw ko anaragsat ka itanyag ko. Sa amin agkas di dati analitay ka. Siguro meten anak kalipat ka. Itiday-didam nga ayat mo ng katuloy ken lindo. Di man lang nga asya ng pasakit ken ka. Nalupoy tarik na awan pagituret na. Sinuti pat-pat ken nasinuti ay ayatel. Isut mabukaw mo di maong kapuso. Sayang, sayang lang inpaay mo nga ayang. Sayang, sayang lang tadi na inilalaw. Tadi na makita, tadi na marikna. Sinaw tapang mateg mo parang ken kuwala. Sayang, sayang laing inpaay mo nga ayang. Sayang, sayang laing tadi na inilalaw. Tadi na makita, tadi na marikna. Sinaw tapang mateg mo parang ken kuwala. Sayang, sayang laing inpaay mo nga ayang. Sayang, sayang laing tadi na inilalaw.
malagsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Dapay sa pulgat siyam minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Kikablawan tayo rin pagayam Alfonso Rayray. Nariman mo na buibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio, ti Radpas. Mabaan ti programa asam yung ayo kinandani, ti Lukanjar. Hasta kablawan tayo na pagayam Albert Cacho Almasan, Ita Pilar Abra, ni Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Nilcosor. Hasta mo tin pagayam Apil Gabisla, Nandaya, Abilina Dacumos, Magday, kina Arji Abilan, ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosor. Hasta mo tin Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, kini Lester, ti Laplapog, Villa Bilsusa, Abra. Kablawan tayo mo na pagayam Julie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia Ortega ti San Fernando City, La Union. Hasta kin pagayam Adelina Rivera, ti Green Valley, Baguio City. Ni Malo Abaya, ti Candon City, ni Magda Elio Tapato San Esteban, Ilocosor. Pablaw dahil ito yung nagkapo, king Carlito Estraniro, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosor. Palagipak manin ni pagayam Grande sa Flor sa Salapasak, Kabugao. Kamusta pagayam? Yun ay unay ko, launay king ka, at tumawag ka kanya kada tinapatug kapag salitanta, tanggap ti may sa gayim mo, ada sa jay, katbagin San Fernando City. Ore basit lang agundaway, kanak ti oras, tapno makapagsarita ta, anasayaat, ragitiman kakabagyan na, kakabsat na, kakidanon king kwa na, tumawag kanya ka muna tinumber ko. Tingasta mo tayo nadakin si kabsat na kay Maysa ang number ko. Alarandi sa Flora. Amo kadumdumngag kay sata agundaway. Isa sa Lapasap, Kabugaw, Ilocosor. Kasta mo tayo kablawan tayo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Pastang and George Jojo Toledo and family, and Irenyo and Punong Barangay, Irenyo Calip and family, and amin na barangay officer, Teolo Norte, Santiago, Ilocosor. Pablaw na itong nagkapo kin barangay Kagawad, Wawi, Limon, Teolo Norte, Santiago, Ilocosor. Hasta mo ito kin Badwa pamilya kin Garcia pamilya, Kilumaba, Kinabapaya, Bilabiso, Sabra. Pablaw na ito Manipod, Tigumintong pamilya, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocosor. Kablawan tayo pa na Barangay Kagawad, Mario Barre, ti Barangay, ni Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo ito kanapagayam Amor Salebo, Lorenzo Lawagi, Julieta Lawagi, Enroni Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo pa na pagayam Jobilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union.
Kablawan tayo mga na Ariel Lopre, Mario Lopre, Yolanda Lopre, Rowel Lopre, Manny Linison, Derek Linison, Elia Ison, and Daniel Urbos, sa Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo't kablawan tayo pa na pagayam April Abilio, Meljo Abilio, Rodrigo Abilio, Nilanyo Rubang, Kinelsi Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Hasta mo'ton karapagayam Ruli Gabaldon Laperte, Binamin Andaya, si Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosawara. Hasta mo'ton Rizal Chaan, Torsalan, Suyo, Ilocosawara. Ablawan tayo mo di Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Kenedores Ramirez, di Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosawara. Hasta mo tingin Milani Kabanban Marsan, ni Delvin Ganadin di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta mo tingin Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Sopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mayer, and Johnny Picua, di Bangar Respond Radio Group, Bangar, La Union. Kita tingero ti dani yung intay basa, anak Paulwan, subad tinapudno ngayat ko. Managapog injinalin, tabladilyo ti Kabarwan, Pinili, Ilocos Norte. Itil ikudak, nakangega kita rimpadek, nakigtutak tikilat, tinairot na yakap-kap, jak na pakpakadan, itibibig ko daim magag, simangput kagayam, ngawanan tarimpadek. Jak ni namnama, kisasangbay mo nito'y dinak, saan gayam mapudno, dagitis narsarita daan ng gap. Imba tinakanon, tanakasarakat sa bali akasukat. Isuadya kon napingdan, umaribasay alulwak. Ragsakot na palalo, iti sa sangbay mo ay ayatek. Natalgad akon nitan, tadda ka manin na sa pulok. Tak kinunakidi, akay kayat kon nabiyag tay makiltay. Nawan kamutan, ang makitak dito'y sibay. Awatan kamanin, ngawan panagarip papak. Tasik si kalang, tibiyag day tuyabiyag. Karikin ka, asikat ayatek ay wanak. Itakin tiyag na nayon, intagayan na yat. Suray ta ti Daniel na Paulwan, subad tinapudno ngayat ko. Managapog injinalin tabladilyo, ti Kabarwan, Pinili, Ilocos Norte.
Tad tumimot nga ron ti maysa sunata ay may pakuyog ti daniw na. Biyag to'y biyag ko, at akong dito'y din na. Kas ko na ken kay di pagsulian. Idawat mo at yakin ka mangliplipa. Matumpal day ta at akong agnanayon tu asikat ay ayatek tasikal laing biyag ko ti patpatgek mamati ka din tuwag kupas tuwis sa patak asiksika ibanag ko ken kararwag o biyag ko awatem tuy imak akas tanda ni ayat when awatek asiayat ingganan tumpagyan nadanunan di panagsubliken ka Tinakun tumpalen di sa patak nauray man itinabayan ang daigmat ingkakanyak naguruay biyag daytoy biyag Ti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas.
galaw baka ma-stroke. Like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Dapat 3 minutos. Pasangwanan ti oras nga alas 7. Kikunani Evelyn Alcantara is watching with you. Astamutin kin Eden Rose Francisco. Makikablaw man di pamilya kabamanong. May pamilya na kanji ka ba? Di pamilya ni Eden Rose Ramos Francisco Kablawan na raw. Nagiti pamilya na dita Kabala Union. Una na ito'y watching from Cyprus Manong. Nagapuri sa akin Eden Rose Ramos Francisco. Request man Manong long distance ngayat. Ngipay ko kinayayatok ng asawak ni Andy Francisco. Nagapuri sa akin Eden Rose Ramos Francisco. Unamot ni sila may Eboy. Good evening, Idol. Listening from Burgos, Pangasinan, Kablauman, Kade Family Romero, and our special guest, Uncle Rizaldo Prado from Anda, Pangasinan. Sheila Romero, Cardia Romero, Teresa Bernadette Romero, Salvador Romero Senora, Ken Pidelina Romero. Nagkapureta akin sila may Eboy. Kunamat ni Jonalyn Leto Makayan. Good evening, Idol. Great ko man nilakay ko. Kinday ti talong anak ko, Idol. Madama ti dingog ti programam Sir ito Mindoro, Bangar, Sir. Ipatukar mo man jay, minsay na yat. T.Y. Fran, Jonalyn Leto Makayan, dito'y Mindoro, Bangara. Nakusta kaya amin sa Mindoro, Bangara. Kang runangin Jonalyn Leto Makayan. Kitwablawan tayo nga ron ni Pagayam. Bobby Gorospe, Hilaria Baba, Kipid Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mo tungin marka tuloy gratuito ti Villarica, Candon City, ti Lester Galita, Duga, ti Pau, Norte, Santa Lucia, Ilocosara. Hasta mo tungin Bernardita, Libaton, ti Bugnay, Candon City, ti Janisme, Ragonton, La Chica, ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosara. Mablawan tayo mo ni Pagayam, Cesar Balios and family, Vivencio Inigo Sr. and family, Ryan Balios and family sa Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Hastawot kablawan kay Paila Pagayam, Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete,
Tina Linabariti, Ladia Amores, Gerardo Canton, ni Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, ken Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Hasta mo tinakablawon tayo pa na pagayam, Bet Alcantara Domino, Nilisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawin, ken Clarita Domingo, Tisetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos. Hasta mo tinakapagayam, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Miss Berelio Fredelina Domingo and family, Mr. and Miss Benjamin Brenda Rante and family, kini Mr. and Mrs. Eliomar Pez Domingo and family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, El Cosara. Kastaw kablawan din Jobiling Gawat Salon, ni Adelina Bugasto, ti Barangay Darapida, Candon City. Hasta mo ito kay Pilumino Kakusan, Isberga Kakusan, ti Barangay Danar, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam, Edwin Asuren Bisquera, ti Banggod Abra, ni Tesmina, ti Kaburaw, Burgos, Ilocos. Hasta mo ken Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Josie Valdez, Ligaya Balvin Claudine Barruga, Danny de Rosario, ni Miriam Corbeto, ni John Balocana, kini Sunshine, sumakyap kinikita amin, nakakadwada ti Claudine Nestor, ti Barangay Bilbinay Galimuyod, Ilocos. Hasta mo kin Matiri sa Gaboy, ni Danar Bortangan, Lucina Elgamo, Usang Reclusado, ti Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos. Pablawan tayo mga ni Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Sisalen, hasta mo ito Barangay Captain Mr. Miss Ruben Mamaklay, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Hasta mo ito Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, in Gakutan family, ti San Nicolas, Candon City. Ablawan tayo mo na pagayam, Lia Gawat, Disil Gawat, Doris Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City, ni Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City. Hasta mo ito kanapagayam, Mr. and Miss Abraham Avalos and family, Mr. and Miss Rodrigo Mariano and family, Mr. and Miss Irene Antolin and family, Mr. Gregorio Avalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, ti Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos. Hasta pa ka na pagayam, Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo kin pagayam, Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kene Brenda Lopez, Ariola, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kita tuy paingarod ti pamalagip Manipod Master Control.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalaman ti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Dan siya minutos, palpasan ti oras kalas 7. Kita tuyin dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment, anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwara ti motorsiklo yo ti Royce Group, Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbras, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Orken, Abra. At dati agur oraya 1,000 pesos, at dati makuyog na customer ang makailwar ti motorsiklo na. No at dati sa Studio, tumawag lang ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Pinlo kumontak via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Ngun saan nyo lipipatan ng ibaga tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Pinoy bagayo nangagyo, ti radyo ti radpas karagiti madanunan nyo, agkakapintas kinaisum, ababalasang to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation. Tapos sige na maano yung mutlang ti 1,000 pesos, no makailwar ti customer, ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, at the requirements to valid ID,
ken may salang komikara. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Dagiti mo nakabaydon ti motorsiklo da ingkayalanin na kita original WRCR ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Kastamot karagdisan pa nakaala iti plaka ti motorsiklo da manipod kawon 2017 agpababa 2014 ingkayalanin no ni Clem sa opisina ti LTO District Candon City. Ito ko lang na kitay. Xerox copy to original WRCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Ikablawan tayo rin na pagayam ang Lisabon Selection and Family ikabarwan sa ni Emilio Locotoran ni Maribal de Patak Borgos Locotoran hasta mo tingin Dines Madriaga de Bango Dabra Agosto Mico Llorina de Soyo Locotoran kini Angel Arsina de Abor Narbacan ni Locotoran hasta mo tingin ka na Mr. and Mrs. Jeffrey Lisa Gambito and family, ni Arling Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. J.R. Mayla Garnasi Gawat and family ti Barangay Katirman, Candon City, ni Angke Malano ti Bangar La Union, ni Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyol Kosaran, kinisali ko Jama ti Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Lini Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocos. Ni Rila Marca ti Marin Salcido, Ilocos. Hasta ti Marcial Bravo, ti Santiburcio Salcido, Ilocos. Hasta mo kablawan tayo pa na pagayam, Mirci Gabora, Ira Crisanto, ni Rexon Keynes, Manuela Keynes, Barangay, San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Losi Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominal Alcantara Jr. and family ni Melinigo and family Chopilo Balvin and family, Lito Balvin, Berelio Balvin and family Dennis Aguilara, Bobit Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, ken Ruben Kodjamat and family ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Hasta kablawan tayo pa na pagayam Susan Galutan ti Bagani Campo, Candon City, ni Nina Jose ti Katirman, Candon City, ni Eric Saldua ti Camaraw, Narbacan ni Locosora, ken ni Laria Kisay Tambulugan, Narbacan ni Locosara. Hasta mo tin Victor Rabaya, ti Kamangan, Santa Cruz, Locosara, ni Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, ni Ria Palya, ti Lobong, Santa Lucia, Ilocosara. Hasta mo tin kada Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocosara, kini Jenalyn Mina, ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosara. Kablawan tayo pa na pagayam Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilarabra, Nigato Reyes at Tukepa Luba Abra, kini Madeline Monses, Titamak Villavisosa Abra. Hasta mo ito ng Melchor Doña,
Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Borita, ti Barangay Butor, Santa Maria, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Sira Tubia, ni Charlotte Aglosolos, Lebor Kodjama, tin family, ti Barangay Makawayan, Borgos, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Mr. Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Pedimar Cumbas, Priscil Beleno Cumbas, Candida Cumbas de Barangay Gayaman Luba Abra. Hasta mo din kinapagayam, Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, kay Patar Agno Pangasinan, kinilaylani Rivera, kay Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Kita tingorog hindi basa ti dadew. Managapo kini pagayam Albert Taklay, ti Badok, Ilocos Norte, ti Daniel na Pauluan, si Kakin Siak Lang. Sukunag ti Sigod, asikay tinapalabas, kitag Kevin Tapay, maminsan na dumalyasat, iti dana ti ragsak, ngaitan na lasatan, tapno di kan mapukaw, kibining kaitan. Inta batuken manen, tikay paparan niyayat. Iti tukot dagiti panubok, kinrigrigat. Bareng ti sabali agundaway, awanen makalipat. Dahil tinaik kari, kinrumbeng, kitsika kintisyak. Pabaruan ta, nagitik karin karita, nagdaan kinsukatan, madea pasit na, tapno ti sapata, agnanayon na duwata, awan makalapsot, iti kapet tunggal maysa. Agkibinta mangunor, agdamakin masakbayan, iti adayo abigat, anay kariya pagtungpalan, arapap nga iso, tintapag binuligan, dari sa ingayat, asagot tiyama na indaklan. Ipamuspusan ta, amalipatan nun tinaglabas, tiagdama pagbuligan ta, aparay-rayon ti ayat, kititidana, iti kinagnanayon, hinta agdalyasat. Ito ti Dani na Pauluan, si Kakin Siak Lang, na nagapo kin Albert Taklay, ti Badok, Ilocos Norte. Kita tuimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Anian asam ikikita ken isem mo, kas malatay bituin amang lawag to'y lobong ko. Marik na kilaunay pudno apa nagayat mo, tasyak tay ay wem no
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagadugan ng Belgian si Balbalayda. Di daduman sa akin pa masapol daw umalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute katak ko para dagiti calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awang mo tagaramid. Itatanti naramid ko, magpaaramid at kadambak ko titi nga gararamid nga may isa. Una nga nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti na ilalok na no preservatives added ko na na yay. How to cook kadaw yay. Pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma.
Dan 28 minutos. Palpasan 2 oras kalas 7. Ikablawan tayo na pagayam Fatima Valdez, Kevin Valdez, Mary Valdez, Romel Camat, Ricardo Sabado, Tico Roy, Santol La Union. Hasta kin Albert Rapada, Offering Riquepo, Mr. and Mrs. Bolyon Organaban in family, ti Barangay Patpatas in Candon City. Hasta mo tinakablawan tayo Arlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogodo, ti Bugboga, Santa Cruz, Ilocosora, kay ni Marisa Rubia, ti Kalitong Borgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora, ni Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Diga, Ray Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Landing Pili, Galutin Family, ti Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Ablawan tayo muna pagayam Terry Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Dila Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gaboy in family, and Mr. and Mrs. Rubin Norma Valdez in family, the Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Dilocosora. Hasta mo tin Kinibina Rosendo in family, Tikalimugtong, Galimuyo, Dilocosora. Hasta mo tin Karapagayam Perlita Mika Ironilla, Idita Mansano, di Barangay Kaliwake, Salcido, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Ana Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union. Ni Sally Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union. Ni Marta Sabado, Sandra Antonio Cruz, Tinaburan, Balawan, La Union. Hasta pa kablawan tayo mo na pagayam Lorna Bumaksa, ti Poblasyon Villa Bisu, Sabra, ti Carmila Vilandres, ti Piliganabra, Ana Lia Asuncion, ti Bangadabra, ni Lorena Divina, ti Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosora, kay ni Miriam Brasero, ti Pakang, Santa Maria, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Fridalin Ortiza, Tinagtutuan, Kataran, Cagayan, ni Marlo Nagbayani, Rodrigo, ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Hasta mo tun Karapagayam, Glory Baying, Ibia, ti Santa Maria, Ilocosoro, ni Mansel Sibiliano, Takadain na Tinambuangan, Kabugaw, Ilocosoro. Ablawan tayo pa na pagayam Renato Tingorden, Brenda Tabor, Selen Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Hasta mo tun karapagayam Rita Puro, Tikabugaw, Ilocosoro, ni Wendel Lorita, ti Magsingal, Ilocosoro, Edgar Marquez, ti Bukay Abra, ni Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosoro. Hasta mo tun karapagayam Lorde Poselero, Marlita Gamata, ti Barangay Lintik, Banayuyo, Ilocosoro. Ablawan tayo mo ni Robert Badilla, Randy Badilla,
ti Barangay Legazpi, Galimuyod, Ilocos Sur. Ablawan tayo pa ni Nestor Sumawe, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcido, Ilocos Sur, ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Pinalasin, Santiago, Ilocos Sur. Kastamutin Karapagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Tilangqua San Emilio, Ilocos Sur, Tinikerbe Villaros, Mateo Beach, San Emilio, Ilocos Sur. Hasta mo tinidolo Mananeo, si Radyo Kalugaran, Claveria Cagayan, ni Lovely Angel Muken, ni Rosela Cavili, Tikulaw, Claveria Cagayan, Ninita Nebab Canyente, Vinavista, Claveria Cagayan. Isa to'y pangarot ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli
Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Today ako sila payout ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa pagpusakitan. Isugamit nato ang programa na nag-request ni President Bongbong Marcos at aming kapamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinibigan ng program ng AKA. So, natin AKA ako sa kabagbalo ng programa ng DSWD at dito ako adala dito sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Dapat 20 minutos. Kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo nga na pagayam Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosora, ni Arno Dueling and family, Tidasay Narbacan Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Ticaparwan Santa Maria Ilocosora, El Florencio Soleva and family, Tapato San Esteban Ilocosora. Hasta mutin Grapagayam, Linviras and family, Ibang Bangar Burgos Ilocosora, Nialsi Ansita and family, Kibanglayan Narbacan Ilocosora, Anthony Dueling and family, Yabur Narbacan Ilocosora, Kinisali Calderon Montero and family Kinarayan Narbacan Ilocosora. Kablawan tayo mo si Batot Las Igan Dawasen, ni Jaime Francia, Romil Francia, ni Person ni Aurelia, Domi Aurelia Luis Gannad, Mr. Miss Clifford Eileen Gannad, si Concepcion Gregorio del Pilara. Pastamot kini Norme Batingan, Nian Batingan, ni Rio Batingan, si Barangay di Guzman, Mabini Pangasinan. Kaya kastamutin ken Merlin Oma, and family di Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo mo ni Duna Bungan, hindi si Mayor Boss, Jamaica Maymay, Lucer Largo, Ashley Tumbaga ni Maricel, Abungan ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Ablawan tayo mga ni Melba Rosario, Imelda Valdez si Barangay Patpata si Candon City,
ken kastamutin kamil kasatan ti paypayad Kandun City. Mablawan tayo pa ni Bill Magani Kabuat in family ti Paryo First Kandun City. Nid Nagalon in family ti Paryo Second Kandun City. Ni Daniel Galcon ti Kalawan Kandun City. Hasta mo ito nakablawang tayo pa na pagayam, Edna Tolentino, Bisilag Santa Maria Ilocosoro, Merlinda Norelia, si Arnab Salcido Ilocosoro, si Princess Ulboro, si Caburaw Santiago Ilocosoro, si Venus Monte Tubidan, si La Trinidad Benguet. Hasta mo kin pagayam, Belma Sullivan family, ni John Sullivan and family, si Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Nagastamutin ka na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, si Ipi Bautista and family, si Barrientos Luona, La Union. Ablawan tayo mo ni Jerry Colosero, si Quirino Tagudin, Ilocosora, si Mina Isladi, Nararampang Balawan, La Union. Kay kablawan tayo mo rin sa amin na kapulisan. Kita ili ti Galimuyo di Ilocosoro. Kay kastamot ka rin sa amin na kasoldaduan. Ti 24 IB di ta Bugboga, Santa Cruz, Ilocosoro. Naimbag ng oras. Kay ganito yung amin. Ang tartarabay ti daytoy a programa sa aming ayon ken dandani ti Lukanda. Kita tingarudon ti maudi a sunata a meruknoy karakay amin na pada-pada. Tapno ang biyag ko iti baliwan. Tapnon ayan-ayat tagtali nga lataan na santa. Ing patigkat na pudno, ing paaykot amin ko. Tapno laeng magunod ko, dati apam mateg mo. Ngeman yan nga ulpit mo, taing kalang mo to'y puso. Sawem ko mat makaiga puta si kamet tentay imagayo. Ing patigkat na pudno, ing paaykot amin ko. Tapno laeng magunod ko, dati apam mateg mo. Ngeman yan nga ulpit mo, taing kalang mo to'y puso. Sawem kumat makaiga puta si kamet tentay imagayo. Sawem man, sawem kumakaya. Sawem man, luad na nagbigta. Tapno ang biyag ko iti baliwan. Tapno na yan ayat tagtali na
lataan na santa. Sawem kumakanya. Sawem no ada nagbigdata. Tapno amok biyag ko iti baliwa. Tapno na yan ayat tagtalina ed lataan na santa. Sawem kumakanya. Sawem no ada nagbigdata. Tapno amok biyag ko iti baliwa. Tapno na yan ayat Adda pa isang 10 minutos, alpasan ti oras, akasangwanan ti oras ng alas 8, mentay panagpakada. Kitkaplawan tayo na pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Irenio Cabangcala, Cheto Barcheta, Hilario Cabangcala ti Barangay, Banukal, Lidlid, Ilocos. Hasta mo tun pagayam, Anita Labayo, Dinwandas Monsing Arsiaga, Ibigbiga Sudipan La Union. Ablawan tayo mo niya Alex Manaug in family, Tisapang Galimuyo di Locosoran, ni Pastor Ano in family, ti Robio Galimuyo di Locosoran, ken Rebecca Dagsi in family, ti Barangay Kalungboyan, Galimuyo di Locosoran. Ablawan tayo pa inaangil Rakuya, ti Lantag Santa Cruz, Ilocosora. Ni Agnes Obrero, ti Taleb Bantay, Ilocosora. Ni Linda Ontar, Elsie Ontara, Tariwas Bani, Pangasinan. Hasta mo tun kada Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joana Romero, Jau Romero, ti 612 Marcantais, Robio Galimuyo, Ilocosora. Ablawan tayo mga ni Rolando Gamuso in family, ni Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez in family sa Isidro Candon City. Kita ito yung nagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ito ray nyo kagayan. Umay kayon mag-apply. Tulungan kayo makairwara sa motorsiklo yu ti Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abraham. At dati agor oraya 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer ang makairwar ti motor na. No at dati sa Lutsudio tumawag, kila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti Bia Messenger, Rito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na nakama sa branch office, ti Don Philip Marketing Corporation, nun saan nyo liblipatan ngay baga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, wino'y bagayo nangagyo ti radyo ti radpas, karagitin madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yung mutlang di 1,000 pesos, no makairwar ti customer, ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime pre-service, 3 years LTO registration, ket requirements, to valid ID ken may salang komikal. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo.
Nagitimot nakabayron ti motorsiklo na inkayalanin na kitulad sila RCR, ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo tin kalagisan pa nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, inkayalanin nun iklem sa dyan opisina del Tio District, Kandun City. Tugot yung lang na kitay, Xerox Copy to Original UR, CRT Motorio, Agraman Valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tinaybos manin, ti oras tayo tinay ito yung programa, sa umiwingayo kinandani, tilokanja. Itpadaanan yung tumanin, yung malum no bigat. Kasi kastumot lang ang oras, isa maray dayaw apagtengan nyo. Alawin papagayam nila, ibatimin tinaimbag ng oras, kendra biwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, hasta mo tentiti beside TPN Channel 13, ni Jo Maria Abag. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, Dito'y I love you all, babayo.